ቤተሰብ ምናምን አስገድዶት እንደ ማለት ስለ አላህ ምናምን ወይ አላህ እንደዚህ ነው በል ነብዩ መሐመድ እንደዚህ ናቸው በል ብለው ካሉት ከዛ ከእስልምና ይወጣል ማለት ነው ካስገደዱት ማለት ነው። አው ግዳጁ ወደ ግድያ ከደረሰ ወይም ጉዳት ሊያደርስበት የሚችል ከሆነ እንደዛ ብሎ መናገር አንዳንድ ጊዜ ኢክራ ይባላል። ያኒ በግድ የተናገረው ሰው ስለሆነ አይያዝበትም ማለት ግዳጁ ወደ ግድያ ወይም ወደ ታላቅ ጉዳት መድረስ አለበት። ያለበለዚያ ዝም ብሎ ሰው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ በል ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ በል ሲባል ዝም ብሎ የሚናገር ከሆነ ይሄ ግዳጅ ሳይሆን ተገዶ ሳይሆን ራሱ ፈልጎ ነው። ግን ተገዶ ከሆነ በግድያ ወይም በትልቅ ጉዳት ያኒ ተገዶ ከሆነ ችግር የለውም እዛ ከተናገረ ከእስልምና አይወጣ። الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يتجدد سو كهونه بستك أنه ملو يتجدد سو كإسلامنا بتناجروك قال أيوة أمالتنا قدم اندالكوش بقدية مكرا كونه ويم بتلق جدات كونه بيتشانو لمثالي عند أكالون انقرطالنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم እንደዚህ በል ሲባል ካለ ችግር የለውም ከእስልምና አይወጣም። ወይም እንገድላለን ተብሎ ግድያውም የተረጋገጠ ሆኖ ማለት ነው። ዝም ብሎ የሚስፈራራበት ሳይሆን ግድያ የተረጋገጠ ሆኖ ከተገደደ ከዛ በኋላ ደግሞ በዛ ልክ ሰውየው ተነስቶ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ነገር ከተናገረ ይሄ ተገዶ ሳይሆን ወዶ ነው በራሱ ፍቃድ ነው ማለት ነው። ወይም በቃ ሰው እንደዚህ ብሎኛል ምናምን ብሎ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ የኛ ሰው ወይ አሁን እኔ በዛሁኝ ነይሉኝና ራሱ ከዛ አላህ ጣዖት ነው በይ ነብዩ መሐመድ ነብዩ አይደለም በይ ቁርአን ምንድነው የነብዩ ተረት ነው በይ ምናምን ይላሉ ማለት ነው። እና አንድ ሰውም ደግሞ እንደዚህ አሁን ሰልሞ ቤተሰብ ያስገድደው ቢይዘው አላህ ጣዖት ነው በል ወይም ደግሞ ነብዩ መሐመድ ነብዩ አይደሉም ቁርአን የነብዩ ተረት የሙሐመድ ተረት ነው በል ብሎ ካስገደዱት በልቡ አምኖ ካልሆነ ዝም ብሎ ከነሱ ለማምለጥ ካለ ችግር የለውም ማለት ነው። በሶሻል ሚዲያ ከሆነ ወይም በስልክ ከሆነ ይሄ ግዳጅ ተገዶ አይባልም። ይሄ ምንም ግዳጅ የለበትም እኮ ዘግቶ መሄድ ይችላል። ስለዚህ በስልክ ከሆነ ወይም በኢንተርኔት ወይም በኢሞም ይሁን በሌላኛውም በቃ በአካል ቤተሰብ ያዙት በአካል ከሆነ እንዴት ነው ግዳጁ? ለምሳሌ እንደዛ ካልሹ ምን እናደርግሻለን ነው እንገድልሻለን ካሉት ችግር የለውም። አሁን ለምሳሌ እኔ ሰለም ልበል ከዛ ሰልሜ ቤተሰብ ያዘኝ ከዛ ይዞኝ አሁን ወይም እንደዚህ እናደርግሻለን እንዳልሰለምሽ ለማረጋገጥ አላህ ጣዖት ነው በይ ነብዩ መሐመድ ተረት ናቸው በይ ምናምን ይሉኝ ብል ችግር የለም ማለት ነው። እንደዛ ነው። አይዋ እንደዛ ከሆነማ እንደዛ ማለት የለብሽም። እንዳልሰለምሽና
ልናቁ ዘንድ እንደዛ በይ ምናምን ስትባይ እንደዛ ማለት የለብሽም። በቃ እስልምናን ተቀበልሽ፣ እስልምናን ተቀብያለሁ፣ እናንተም አልደርስባችሁም፣ እኔ ወድጄ ነው ብለሽ መናገር አለብሽ። ምንም አያደርጉሽም እኮ ዝም ብሎ ነው የሚያስፈራሩት እንጂ ምንም አያደርጉ። ቢበዛ ቤተሰቡ በቃ እናስወጥሻለን ምናምን ነው የሚሉት እንጂ ምንም አያደርጉሽም። እንደዛ ከሆነ ይሄ ነገር ቀላል እኮ ነው። ይሄ እንዳልሰለምሽ እናቁ ዘንድ እንደዛ በይ ስትባይ እንደዛ ማለት የለብሽም። የሆነ ነገር ካሉሽ እንጂ ለምሳሌ አሁኑኑ እንገድልሻለን፣ በዚህ ሰዓት እንገድልሻለን ወይም አካልሽን እንቆርጣለን ምናምን ካሉሽ በዛ ሰዓት ብቻ ነው እንደዛ ማለት የሚፈቀደው ማለት ነው። በቃ ግዳጁ በዚህ መልክ ሲመጣ ብቻ ነው እንጂ በቃ አንድ ሰው መጥቶብሽ እንዳልሰለምሽ ወይም ቤተሰብሽ መጥቶ እንዳልሰለምሽ እናቁ ዘንድ እንደዛ በይ ምናምን ስትባይ እንደዛ ማለት የለብሽም። እኔ ስለ አላህ አያገባኝም ወይም ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቃ ምንም ምናገር ነገር የለብኝም ምናምን ብለሽ ከዛ ማውጣት ትችላለሽ። ከዛ በተረፈ ደግሞ በቃ ከፈለሽ ደግሞ እኔ ሙስሊም ነኝ ማለትም ትችላለሽ። ችግር የለውም። ምንም ብዙም ነገር የሚያስፈራራ ነገር አለ እንዴ? እንደዛ ከተባለማ እኔ ሙስሊም ነኝ ከተባለማ በቃ እኮ ኑ ያዙኝ ነው እኮ። ርቀሽ መኖር ነዋ። ምን ችግር አለው? ችግር የለውም እኮ ለሙስሊምና ስትይ ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአገሩ ወጥቶ ነው አይደል እንደ የኖሩት። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት አይደለም እኮ የኖሩበትና የሞቱበትም ቦታም እዛ አይደለም። መካ ነው የተወለዱት። ከዛ በኋላ ወደ መዲና ገብቶ እዛ ነው የሞቱበት። ዒሳ እና እኛ የምንለው እናንተ ደግሞ ክርስቲያኖቹ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሉትም እንደዛ እኮ ነው። ገሊላ ተወልዶ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ነው እዛ የኖረው። ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም ሙሳ የሚባሉ እንደዛ እኮ ነው። ግብጽ ተወልዶ እኮ ነው ከዛ ወጥቶ ወደ ሲና ሄዶ እዛ ነው የሞተው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፍልስጤም ነው የተቀበረው። ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም እንደዛው እዛ ፍልስጤም ተወልዶ ወደ ግብጽ ሄዶ ነው እዛ። ሁላቸውም እኮ ስንት ነብያት አሉ እኮ ለእስልምና ተብሎ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአንዱ ፈጣሪ ብሎ በአካል በህይወታቸው እያሉ ዘይት ውስጥ ተገንፍሎ ያለው ዘይት ውስጥ ተወርውሮ የሞቱት ስንት አሉ። በመጋዝ በሁለት ቦታ የተቆረጡ ስንት አሉ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ነብያት አሉ፣ ብዙ ሳሊሖች አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምኖ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምኖ በአንድ ፈጣሪ አምኖ ሁሉም ነገር የመጣባቸው ሁሉም ነገር አስተናግደው የኖሩት ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለአንድ ፈጣሪ የማንሞት ለሱ የማንኖረው ከሆነ ምንም ዋጋ የለንም እኮ። አንቺ አላየሽም እንዴ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ራሱ ለሰው ብሎ ራሱ ስንት ሰው ነው የሚሞተው? ለአገር ብሎም የሚሞት አለ እኮ፣ ለምድር ብሎም የሚሞት አለ፣ ለጣዖትም ብሎ እኮ የሚሞትም አለ። እኛ ለአንዱ ፈጣሪ ለፈጠረን አምላክ Subhanahu Wa Ta'ala ከሞትን ምን ያንስብናል? ከዛ በላይ ምንድን ነው የምንፈልገው? ከዛ በላይ ያለው ነገር የለም እኮ። ለአንዱ ፈጣሪ ለአንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈጣሪያችን ከምንሞት ከዛ በላይ የሚበልጥ ነገር የለም እኮ። ከዛ የሚበልጥ ነገር የለም። ስለዚህ ሰውን ፈርተን ሰውን በቃ ቀልባችን ውስጥ አድርገን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር መጣላት የለብንም። አንቺም ከአንዱ ፈጣሪ ጋር መጣላት የለብሽም። ቆርጠሽ ልብሽ ውስጥም የቅን አድርገሽ ከዛ በኋላ ደግሞ ለሱ አምነሽ በቃ ከሰው ጋር መጣላትም ቢመጣ መስተናገድ አለብሽ።
እንደዛ ነው እንደዛ ብዬ አስባለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቅሽ። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአንቺ ጋርም ይሁን ከእህቶቻችን ጋር እስልምናን ለመያዝ ብሎ የሚቸገሩት ብዙ ልጆች አሉ። ሁላችሁም ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሁን፣ ሁሉም ነገር ያሳካልሽ። እስልምናንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድትይዝ ያድርግሽ። ከዛ በኋላም ደግሞ ሁሉም ነገር ቀላል ያድርግልሽ። አንቺ እንዳሰብችው ሳይሆን በተቃራኒ እነሱ ራሳቸው ቤተሰብሽ ራሳቸው እስልምናን ተቀብሎ አንቺም ተደስተሽ እነሱም ተደስተው የምትኖሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርጋችሁ። እንደዛ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተውፊቁ ይወፍቃችሁ። ኦኬ ያ ጀማዓ سلا معرفة حسي صدق ديتي سلام يا سلام يا سلام استاذ يوم كانت بشان قوتلسي مال امرفم بيكو بري تبسيت مال ونيفتني ديمتني خلاص مع السلامه كرانا قاعدين استاذ امرفم بيكو بري بيكو يت مان يچوني بيكو لكن امو ولا لولي دسي قلبي يا سلام عجائبه والله بشان قوته وان تولچن بيك نمبيكو مجداني مال وان تولچن بيك نمبيكو مجداني واني تولچه بيكو مون بيك لكن تولچن بيكو سكان امارف غرو جچينا جلا دوكا تنجرو جچو د زاراني بيك لكن دبچو رت اكدم اكتيفيتي تين دبدو ايتو لي غرانا ديبنا اكاسي ربين سي حافظ تانج اوكي በደንብ ትችላለህ? አልችልም፣ ብዙ አልችልም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ግድ ሲመጣ ብቻ ነው እኔ የምናገረው። አየቶሌ ለሚሳብ ጅርታ ጅራሳ ጉርባን ኮንቦ ለሚሳብ ከጀቱ ጅርታሳ Kiristaanni kun maal jedhe kan seensisaa jedhu sanii Musas. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jirtu nagaadha. Fayyaa jirta Ahmed? Jirra alhamdulillah. Gurbaa doonaa jettu kana miitu godhame arrabsaarti warrisaarti. Kaminni kamaal jedhu mee maqaasaa? Adoonaa jetti afaan Amaariffaatiin waa barreessaarti. jedhume maqaasa kaminni mee kana la kono okay adona nargine ber akira kongo deeba biran iftani afaan Amaariffaatiin sagantaa afaan Amaariffaa deeba maana yeroo takka seeneetiin bade isatu bade maanatu bade saati isaalle walla isintu bade malee jiran isintu bade inni ni jira sa deebaan injira Allahu akbar ya deniyo men bira daga go yero taka ya deniyo ay daga embalina inni len bade bar inni len durana su dufa en bade inni len aslu fudi se mali ma jira manuma banal kan aywa de babar follow na kama katanin be ko rana jala kay natti fakata nargwani zamana kana nargo akem bekne wala tawon daaye itti ufa baka aye tole shi waan jettu yoo qabaatte itti dabaltame kiristaan neenya ka jettu jirta eeyyan jira akkam fayyaadhaati nagaa malee aywa ayyetole baga jiraatte waa barreessaa turte jara kana barreessan ture maal jettee barreessite nuti sammuu sobduu fi dogongortuu qabna kan jedhu eenyutu jedha
Allah keessanii ka. Ayyee eessarratti jedhamee hin dubbisa. Sooratu an lalaqa 96 16 irratti. Okay. Akka malee hubattee sii galtee akka malee hubattee afaan Oromoodhaa akka malee hubattee sii galtee. Amaarifa dhageessee beektaate Amaarifaan dhageessa xiqqoollee haa ta'uti. Haaraan dhaga'u. Ingiliffaa dhageessaa? Haaraan kutaa afurirra hin baranne. Maqaa eenyu barreesse? Kiristiyaan eenyu jettee barreeffatte kanaati waa dhugaa jettee hin kijiba kun. Amaarifaan dhageessuusaa? Obboleessa kiyyaate silkiin. Okay, ati Ingiliffaallee dhageessu afaan Oromoo beektaa dubbistee beektaa? Afaan Oromoo nan dubbisee amma kutaa afurii baradhe. Amaariffaa wanta akkayyuu dhageessu ati Itoophiyaa keessa teessee? Maa jechuudha afaan Oromoo Amaariffaa beekuun dirqama moo? Lakki dirqama siin hin jenne beektaa siin jedhe malee hin beeku yoo jette kalaas. Lakki hin beeku. Okay, ayyee tole. Okay. Yoo kijibillee rakkoon qabuuti rakkoon qabu amantii isaanii keessatti dhoowwamaa miti baay'ee barbaachisaadha yeroo takka takka waaqaaf jecha sobuun hin danda'ama jedhanii. Amma gaafii gaafadheef deebina. Si dubbisa. Haa dhoorgamu jedha Rabbiin ayata 15 irraa inni Abu Jahal afaan Oromoo si dubbisu jedha. Abu Jahal kan jedhamu mormitoota Nabi Muhammad keessaa guddaadha. Inni Abu Jahal dhoorgamuu baate sammuu qabna jedha. Sammuu eenyu? Sammuu namticha sanidha. Sammuun sun taminni jennaan ayata 16 irratti sammuu sobduu dogongortuu taate san qabnaa jedha. Sammuu san qabnaa jedha. Sammuu eenyudha? Sammuu Abu Jahal san. San hin jedhu. Sammuu sobduu fi dogongortuu taate qabna jedha. Maal anatu beeka anatu si deebisa moo situ na deebisa gurba? Maali anis waan dubbiseen argatis waan dubbiste argite tokkoffaa irratti afaan Oromoo irratti qabna jechuun waa meeqa fayyadama afaan Oromoo irratti? Wanta tokko lamaa fi isaa ol ta'eef qabna kan jedhu namoota lamaa fi isaa ol ta'aniif fayyada. Lakki akkasiin hin jenne jechi qaba jechuu qabuu jechuun maal jecha hiikamee qaba? Qabaachuu fi wanta tokko harkatti qabuu jechuudha. Qabaachuu fi qabuu jechuudha. Sigalte qabaachuu fi qabuun garagara. Fakkeenya qabaachuu jechuun fakkeenyaaf amma hattuun poolisiin hattuu qabee yoo jenne qabee jechuun hin qaba maal godhe jechuudha. Sakatta yookaan immoo qabee yookaan immoo iyyuu aangoo isaanii of jala oolchee jechuudha. Sababii waan balleessaniif. Goobas of jala oolchee jechuudha. Bakka ho'ate jechuudha. Afaan Oromoo keessatti jechi tokko erga hiika lama qabaate hiika ta'uu irratti galchika. Maal si dhibere? Maal godhu mormita kana irratti? Fakkeenya afaan biraa osoo hubatte kontirool godhe jechuu walii galata akkuma jirru jette kan. Maal jedha? Afaan Amaariffaa irratti si dubbisame akka si hiika afaan Oromootiin illee xiqqoo si afaan Amaariffaa kanarra si ibsa. Maal jedha? Yitau baikkalakal anaatuun yizen engottitawaalleen jedha. Yitau jedha haalii sun namtichi sun baikkalakal yoo dhoowwamuu baate eenyu Abii Jahal sun namtichi sun yoo dhoowwamuu baate anaatuun yizen sammuu isaa qabneeti engottitawaalleen isaa lafarra harkifnaa jedha. Eegasanii ammoo lakkoofsa 16 irratti ammoo wushataam sehtatanya የሆነችው anaatuun jedha. Sigaltee sobduu fi dogongortuu isii taate sammuu isaa dogongortuu taate san jedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan dubbatu jiru sammuu namticha sanidhaa qabnaadha. Ni qabna jechuun qabiinsa malee qabaachuudhaa miti kun. Qabiinsa malee. Sigaltee akka kana akka sigaluuf siin jedha. Afaan Ingiliffaa irratti illee jira inni kun sammuu isaadhaa qabnaa hogguu jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sammuu isaadhaa qabnaa hogguu jedhu namticha kana sammuu isaa qabneetiin isa harkifna yookaan ammoo sammuu isaa kana hin qabna qabuu jechuu qabuu irraa dhufe malee qabaachuudhaa miti. Akkasii siigaluu qaba siin jechuudhaafi. Qo'eeshiin erga akkas ta'e maaliif afaan Oromootii fi Amaariffaa gargar ta'uu danda'eere yommuu dubbatu? Kun hiikaa irratti silaasi
Hiika irratti bar afaan hundi waliin qixxaatu beeki. Afaan Oromoo irratti garri itti godhan hin jirtu. Afaan Oromoo irratti dachuu qabna jedhama. Qabaachuun illee qabna jedhama. Qabuun illee qabna jedhama. Fakkeenya poolisiin hattuu qabe jedhama. Kiristiyaan neenyi ka jettu amma mucaa fakkeenya luleessaa siin jedhe maqaa kan kee yookaan gurmeessaa siin jedhe maqaa kan kee gurmeessaan hoolaa qabama jedhama. Poolisiin hattuu qaba jedhama. Gurmeessaan hoolaa qaba jedhama. Qabaachuun illee qabuun illee lamaan isaatu to'achuu fi qabaachuun illee lamaan isaatu qabama jedhama afaan Oromoodha. Afaan Oromoodha akkatti jechi lamaanuu akkuma tokko jira. Akka itti abbaasan hin jiru jechuun akka bakkaatiin addaan baasta malee akka jechaatiin hubachuu dandeessa malee jechi lamaanuu kanuma jechuun tokkicha kanaan hiika lama fayyadan jechuudha. Ani naan liqimsamni gadhati dubbatte kun tokkoffaa irratti qaamna. Liqimsamuun dirqama miti san kiniiniidha miti si liqimsiisuu hin dandeenyu garuu deebii kennuudha malee nurra wanni jiru. Obboleessa koo gaafii si gaafachaa jira. Qaamna yoo jedhu eenyufaa isaan. Abu Jaalati jette sun nama tokko ta'e inni nama lama miti qaban jedhu. Allaatu lama moo maalii isaati akkas jedhu inni. Gaariidha isa kana gaariidha gaafiin kee bareeda. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni qabnaa wagguu jedhu baay'inni agarsiisa kan jedhu lakki kun baay'inni agarsiisu. Baay'inni osoo hin taane isa kana ammoo kana beekuudhaa fi giraamerii afaan Arabiffaadha beekuun dirqama nurratti ta'a anaaf sillee jechuudha. Sababni isaa Quraani kan dubbatame afaan Arabiffaatiin. Afaan Arabiffaa keessatti Rabbiin wagguu sigaltee wanna piruraaliidhaan uf dubbatu yookaan ammoo nuyi jedhee dubbatu jechuudha. Buufne akkana goone akkas goone jedhee yeroo dubbatu maal itti baana kan jiru. Afaan Arabiffaa keessatti jechi kun jecha waa lama fayyadama. Tokko lilmutakallimi wa ma'ahu ghayruhu. Nama tokko ka wanni biraa usa wajjin jiru yookaan baay'een namoonni baay'een yoo inni wajjin jiraatan akkana goone jedhanii dubbatan kunillee jira. Lammaffaan ammoo awil mu'addimi nafsahu nama uf guddisuun illee ni jedhama. Uf guddina ofii himuuf mootii yoo ta'e jechuudha. Namnummaan arge callisee uf guddisuudhaaf jecha dubbataa miti. Namni arge callisee dubbata osoo hin taane uf guddisuudhaaf jecha guddina ofii himuuf mootummaa ofii himuuf mootiin tokko ni dubbata. Mootiin tokko ni dubbataa jechuudha. Sigaltee maaliif siin jedhe si fakkaate amma Quraana keessa jira fakkeenya wanni kana fakkaatu. Fakkeenyaaf Salamoon yoo fudhatte suuraa 27 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedheetiin dubbata. Salamoon nabii yookaan nabii ala Suleymaan ullimna barsiifamnee jirraa jedhe. Mantiqa ta'e haasawa allaatti barsiifamne allaattiin akkana waan isin dubbattu beeknaa jedhe. Nama tokkicha mootii waan ta'eef akkas jedhe. Dulqanneen suuraa 18 tokko irraa kaaftee dubbiste dulqanneen namtichi jedhamu mootiidha. Dubbachaa ture. Nama akkana godhe akkana goona jedhee dubbachaa ture. Guddina agarsiisa kun mootiin tokko akkasuma dubbata jechuudha. Mootiin tokko akkasuma dubbata. Afaan Arabiffaa keessatti yoo dhuftee giraamerii afaan Arabiffaa yoo hubatte mootiin tokko uf guddiseetiin dubbata. Guddina ofiidhaa himeetiin dubbataa jechuudha. Kun afaan Arabiffaa keessatti sii deebi'a. Luga afaan Arabiffaadhaatti si deebuu qabdaa jechuudha. Eeshi gaafii ittaanu. Okay. Muhammad nabiyyi dhugaati moo kam? Nabiyyi dhugaati sallallahu alaihi wasallam. Eeshi nabiyyi dhugaa erga ta'e akkamitti dhiqannaa tokko qofa dubartoota 11 wajjin ciisa inni? Okay, gaariidha. Dhiqannaa tokko qofaan akkamitti nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam wajjin ciisanii kaati jetteetiin dubbatte inni kun kan argame gaafa tokkicha gaafni suni gaafa hajjatul wadaa jedhamee yaamamu gaafa nabi Muhammad karaan deeman karaa Makkaadha deeman. Makkaa jechuun Madiinaa irra kiiloomeetira 400 akkas hajjii gochuudhaaf jechuudha. Yeroo sanitti imala wagguu deemaniitiin jedhanii dubartoota wajjin wal gaanii jiran. Samaam dubartoota isaanii hunda wajjin wal gaanii eega sanii dhiqatanii jiran. Sigaltee laakiin aadaan nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasallam yeroo hunda akkas gochuudhaa miti. Isa kana ragaa siif kenna moo kana siif kenna. Hin fagaadhu sigaltee garuu waan si hubachiisu barbaadu bakka kanatti nabiyyiin tokko nabiyyii ta'e jechuun madaalli isaadha dubartii meeqa wajjin ciisaadhaa miti. Kanaa miti madaalli. Madaalli nabiyyummaadha waan nabiyyummaa isaatti wal qabatuudha malee dubartii haganaa wajjin ciise nabiyyii ta'a dubartiin haganaa wajjin ciise nabiyyiin ta'uudha miti. Sigaltee dubartii wajjin haadha manaa wajjin ciisuu waan nabiyyummaadha waan wal qabatu hin qabu kun jireenya jedhama. Sababni isaa nabiyyoota kana yoo fudhatte fakkeenyaaf nabi Allah Suleymaan alayhi salaam Salamoon kan isin jettaniin dubartoota hedduu qaban. Nu biratti illee kan jiru isa kana isin bira illee kan jiru isa kana. Baay'isa.
dabalataan ammas ammoo wannaan illeen jechuudha daawudilleen alayhi salaam dubartoota hedduu qaban nabiyyoonni kun hundi isaanii dubartoota hedduu qaban nabiyyiin dubartii takka qabu hin xiqqaataa jechuu kooti bismillah ايش ما يا جماعة كوبي لينكي ولا بارك الله فيكم وانا انا انجي تجرا نمتو ريبورتي قد تجرا سيني قلتي ورزلت هاي ريبورتي قد تجرا بارك الله فيكم وانا قد اميرو هندا هركان تتوكون دي سينا بارك الله فيكم وانا تيرقو جرا سيني قلتي وانا تيرقو جرا ريبورتي ورا قد تجرا ديبا سرين اغانيو تكا استاذ دقيقة لما ناكينا ديبا سرين اغانيو بارك الله فيكم وندي كيسان من إبسا ينقاتك وندي كيسان إبتو كوف ترباتا مشان يرجرا أيلين تتوقاتين جرا وندي كيسان ورّي شمرا كوبيلينكي كوم أنينغها ورّي شمرا تاب تابي إبسا ينقها ورّي إرامو كوبيلينكي كوم أنينغها إيري كوبيلينكي شمري تاب تابي بارك الله فيكم جباد دا إبابسا ديتا ما قليرا warri dhiiraa akkasii hin dursine shamarran dafa warri shamarranis dhiira akkasii hin dursine let's go qaxxalu jabaadha hundi keessan nama 700 jira jechuun bar hundi keenyaa takkaa takkaatti buunee jennaan xumurree jirra bakka 400 hin geenya 300 hin geenya salphaadha waan ta'eef okay copy linking 8 garee jira 8 gareera maashaallah daqiiqaan kee yerumteerti jabaadha dafa nan saalfachiisina daqiiqaa lama keessatti guutuu qabna waan ta'eef Ibbata koduwwan wa fi tabtabi komanti isa maf komanti isa hayellen jedina tolesin jedina komanti isa tabtabi ko hogoda wata kamarrisina komanti okay dirri ande warri rasim motan ya shamarran ke hi is big shame دفع ما شاء الله كوبي لينكين كما كون انجيجرا تابتابين كما ديبلا ما في رجار رجرا دفع يبسري قالچني وسات كين ان شاء الله تفو دفع ما شاء الله كوبي لينكين ما كما كرشنينغا دفع كما كرشنينغا كوبي لينكي دي من استاذا غفا بنا مبرر تربانيتي يوكا متكا مالما بنا جرو برا دي كاهو مسان فني بنا ليميليتو كونغلشنو يا جماعه بالله عليكم كنا شيمين والله شيمين كم تكبري سوما كم دعوة وانتي بيتو تاب وجون كوبلين وجون دعوة كذا ولدتي موني مرباتشيسو بارك الله فيكم رب سين راه جالتو هندي كيس